die nuus vanaand, opkomende boere naby Makassar in Kaapstad se oeste is tydens oorstromings verwoes. In die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda is daar 246 moontlike gevalle van Ebola aangemeld. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Opkomende boere naby Makassar in Kaapstad poog al maande lank om bekkenklauseer te bestry en is die afgelope week nog harder geslaan met die verwoestende storms in die Weskaap. Van die boere se weivelde is glo met chemikalieë besoedel nadat water van die plaaslike watersuiweringsaanleg al plase by Sandvlei oorstroom het. Jaarliks voorkom, is die seevlakke in die omgewing van die Zandvliet watersuiweringsaanleg vanjaar ongekend hoog. Zandvliet is 'n belangrike watersuiweringsaanleg vir gebiede soos Delft, Blackheath, Mfuleni en Khayelitsha. Hierdie keer het ons 'n bietjie van 'n probleem gehad met die feit dat dit hoog gety was, so die water kon nie uitvloei buitekant toe nie. En die riviere het teruggedruk. So wat gebeur het is die inwoners van Sandvlei was van agter af verras toe die water ewe skielik begin styg aan die agterkant en dit het die eiendomme van die agterkant af opgevul en nie van die voorkant af soos wat dit normaalweg doen nie. Dit was onvoorsien. Dit was 'n samespeling van natuurlike elemente wat ongelukkig net die verkeerde draai gevat het op die regte tyd in die storm se guns en ek dink dit is hoekom ons verliessyfers hierdie keer so ongelooflik hoog is. Die vloede volg terwyl die boere steeds met bekkenklauseer worstel. Ons is net uit foot and mouth, maar ons het nou foot and mouth die FMD vaccinations gedoen saam met Judith, die veterinary en die van Elsenburg en ons het al die koeie en goed gedoen in Sandvlei, Khayelitsha en ons diere is eintlik nog besig om my vaccination wat hulle gekry het, nou gewoon te raak aan daai en nou kry hulle die vloed. So daar is nie plek vir hulle om te gaan wy nie. Die hulporganisasie Gift of the Givers het warm maaltye vir inwoners en voer vir die diere verskaf. Ons is hier om die kleinveeboere uit te help met voer. Ons het 1000 bale oudtyd vandag hier op Sandvlei en die kleinveeboere is besig om te laai. Dis vir hulle skape en beeste en bokke. Die hulp bring hoop te midde van die grootskaalse verwoesting. Die mense sien altyd nie Gifts of the Givers, hulle is oral en ek kan vandag vouch is vir die derde jaar wat hulle in Sandvlei is en ons maak dua, ons bid vir hulle dat hulle aanhou met die goeie werk want hulle het eintlik baie moed vir ons mense vandag kom gee. Opruimingsaksies duur voort. Ook in die Oos-Kaap het sitrus en groenteboere die afgelope week groot verliese gely nadat die Gamtoosrivier in die Oos-Kaap sy oewers oorstroom het. Hoewel die owerhede nog besig is met die skadebepaling, word daar beraam dat die skade in die westelike dele van die Oos-Kaap honderde miljoene rande sal beloop. Talle vrugteboorde is beskadig en vrugtebome het verswak. Die oorstromings in die Gamtoosvallei het talle vrugteboorde beskadig en vrugtebome verswak, wat na verwagting minder opbrengste tot gevolg sal hê en selfs volgende jaar se oeste kan raak. Op een plaas is meer as die helfte van die boorde onder water. Die vrugte behoort af te val in baie plekke. Wat 'n verskriklike ding is vir die seisoen, maar dit gaan ook 'n impak hê vir volgende jaar met die kunsmis ensovoorts wat uitgewas is uit die gronde. Meer as 120 plaaswerkers is weens die oorstromings ontheem. Daar is skade aan hulle eiendomme aangerig en hulle indiensneming is moontlik ook in gedrang. Soos ons nou was wat nou weg is en ons suurlemoene, weet ons nie eintlik wat is ons volgende stap en wat is die volgende inkomste wat gaan kom nie, want dit was ons brood en dit was ons botter gewees. Inwoners sê die laaste keer dat hulle oorstromings van hierdie omvang gesien het, was in die 70er jare. The network was on and off. ATMs were off for days. And electricity was coming on and off also. Agri Oos-Kaap sê die koste van die skade word nog bereken en die bedrag sal binnekort bepaal word. Skoonmaakoperasies duur ook voort.
Suid-Afrika ervaar toenemend onvoorspelbare en ekstreme weerstoestande, van verwoestende oorstromings in sommige provinsies tot droogte, hittegolwe en bitterkoue fronte in ander. Onlangse oorstromings in die Weskaap en intense hittegolwe in die binneland het weer eens die fokus geplaas op die groeiende impak van klimaatsverandering op kwesbare gemeenskappe, veral haweloses wat op straat woon. Klimaatkundiges sê Suid-Afrika se weerpatrone het toenemend onstabiel geword na mate aardverwarming veranderinge in die aarde se klimaatstelsel aandryf. All the trends are heading in the direction that we are likely to see more extreme heat events, heat waves. We're likely to see a gradual increase in the ambient temperature, in the average temperatures. And then there's some wild cards like the potential shift in cyclone, the landfall of cyclones in the east of the country around KZN. There may be some risks of cyclones starting to move a little bit further south, and instead of coming across Madagascar and hitting Mozambique, possibly moving a bit further south and hitting South Africa. Klimaatkundiges sê stygende globale temperature verhoog die intensiteit en frekwensie van uiterse weergebeurtenisse. For all that we've been seeing this increasing volatility, weather variability, this is in fact the least intense climate change is going to be for the rest of our lives. And that is simply because we're still pushing the drivers, the things that are going to make the climate change more over time. Continuing to burn fossil fuels, particularly coal in the South African instance. In Johannesburg se middestad maak hawelose staat op oop vure en oorvol skuilings om ysige nagte te oorleef. When it's cold, we burn fire and sit around the fire all day or night trying to get warm. It's cold, we have no blankets and no warm clothes. We survive on food from soup kitchens. It is getting very cold. Organisasies wat skuiling bied aan haweloses sê strawwe weerstoestande verhoog die druk op steeds oorbelaste fasiliteite met meer mense wat kos, gesondheidsorg en verblyf benodig. There's an increase. We are funded for 320 people and currently we are at 340. And we actually can cater for 360. Our shelter can only cater for 360. But we are just funded for a less number and we are seeing a lot of people coming in. Kenners waarsku dat klimaatsverandering nie net 'n omgewingskwessie is nie, maar ook 'n groeiende maatskaplike en humanitêre krisis is wat die land se kwesbaarste gemeenskappe raak. If you don't have shelter, then you're unable to protect yourselves from weather conditions. And so, by definition, a homeless person doesn't have the ability to escape weather conditions that are particularly impactful. Klimaatkundiges waarsku dat sonder sterker ingryping en ondersteuningsstelsels kwesbare gemeenskappe die swaarste las van 'n warmer planeet sal dra. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda hou 'n baie hoë risiko in vir ons buurlande. Die WHO het die uitbreking as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar, want dit voldoen nie aan die kriteria as 'n pandemie noodtoestand nie. Sover is daar 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die Ituri-provinsie aan die ooste van die DRK. Uganda het ook 2 gevalle en 1 sterfte bevestig. Currently, WHO is aware that 13 cases of Ebola have been confirmed by INRB in Kinshasa. And on the 5th of May, WHO received a signal of suspected cases and sent a team to Ituri to support DRC health officials in their investigation of the outbreak and collect samples in the field, which initially tested negative for Ebola. Today, I have released $500,000 from WHO's contingency fund for emergencies to immediately support the response. Priority actions include risk communication and community engagement, strengthening disease surveillance, active case finding and contact tracing, infection prevention and control in health facilities, expanding access to safe clinical care, and increasing laboratory testing capacity.
Die voormalige premier van Noordwes, Bushi Mwape, is gister na 'n kort siekbed in 'n hospitaal in Johannesburg oorlede. Die 68-jarige Mwape was deel van die ANC se ondergrondse strukture tydens die apartheidsera en is in 1986 tot tronkstraf op Robben-Eiland gevonnis. When you speak about Bushi Mwape, you are not just speaking about a young man. You are not just speaking about just a nobody. You are speaking about a freedom fighter, someone that we can justify and say that is one of the men that we can call that is a gentleman with clean hands, such as O.R. Tambo, Nelson Mandela and the likes, because Bushi Mwape as a freedom fighter is also a Robben Islander and a comrade who continuously reminded us as members of the ANC that we must always be in line with the constitution of the African National Congress and respect its principles. Net hierna, Gautengse skole se munisipale rekeninge bly ophoop, bly ingeskakel. Ons gaan voort. Die Mpumalanga polisie ondersoek 'n moordsaak nadat die vermeende renosterstroper baasbrein Joseph Big Joe Nyalunga in 'n lokval gelei en doodgeskiet is. Die 62-jarige Nyalunga is na bewering deur 2 gewapende mans na 'n sakeperseel in Mkhulu naby Hazyview in Mpumalanga gelok. Nyalunga was glo 'n sleutelfiguur in 'n reuse renosterstropery syndikaat wat in die provinsie asook in KwaZulu-Natal en Limpopo bedrywig was. Hy is sedert 2011 verskeie kere in hegtenis geneem en het telke male in die hof verskyn. Nyalunga se naam was vir meer as 'n dekade lank gekoppel aan renosterhoringhandel en georganiseerde misdaad. Sy vermeende medepligtige, Petros Mr. Big Mabuza, is in 2021 vermoor. Net verlede week het Nyalunga 'n beweerde aanslag op sy lewe oorleef, maar die gewapende mans het gister teruggekeer. The victim was inside his business premises. Here he was sitting with other people when a white bike stopped just outside the business premises, and 2 suspects who are males, they jumped out of the bike and went straight to him. He saw them approaching. He tried to run away, but they followed him and fired several shots at him. He was then certified dead on the scene. The motive for the killing cannot be confirmed at this stage, but we know that the deceased a week ago, the same modus operandi, the same spot, he was shot and injured by one suspect. Renosterstropery bly een van Suid-Afrika se grootste uitdagings. Meer as 10,000 renosters is sedert 2010 gestroop. Die ondersoek duur voort. Die vermeende politieke bemiddelaar Brown Mogotsi sal na verwagting môre in Johannesburg Landdroshof verskyn op aanklagte van regsveruideling. Mogotsi is Vrydag in hegtenis geneem na sy aantuigings van 'n sluipmoordpoging op hom in Vosloorus in die Gautengse Oosrand verlede November. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy oneerlik was oor sy beweringe dat iemand probeer het om hom te vermoor. Owerhede het hom kort na sy getuienis voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek in hegtenis geneem. The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. Mogotsi se regsverteenwoordiger sê sy kliënt se weergawe van gebeure sal sy onskuld bewys. Our client has maintained his innocence in relation to those particular allegations, and based on whatever evidence that they've submitted, or rather it's submitted against him, that evidence, we will look at it, we will take instructions from our client, that evidence will be tested in court, and we will ensure that our client's version is properly put before the court of law. Gautengse skole se munisipale rekeninge het tot byna 600 miljoen rand opgehoop. Die departement van onderwys sê dat dit daartoe gelei dat honderde openbare skole, veral skole wat nie skoolgeld hef nie, se water en elektrisiteitstoevoer afgesny is.
Die Hooggeregshof in Pretoria het die Tshwane Metro vroeër van dese maand beveel om die krag te voer na skole wat weens onbetaalde eiendomsbelasting sonder elektrisiteit was te herstel. Sommige skole in Gauteng moes hulle deure sluit en leerlinge huis toe stuur weens water- en kragonderbrekings. Die Johannesburg, Ekurhuleni en Tshwane Metros skuld nutsmaatskappye die meeste in die provinsie. The total amount owed to Gauteng municipalities over 60 days as at the end of March 2026 is 583.9 million. Included in the total debt is an amount of 4.38 million which is under query. The breakdown by the municipalities is as follows. In the Gauteng, in the city of Ekurhuleni, the total amount owed is 75.14 million. In the city of Johannesburg, the total amount owed is 390.71 million. In the city of Tshwane, the total amount owed is 51.7 million. Die desentralisering van munisipale dienste aan openbare skole dra glo by tot die onbetaalde munisipale rekeninge. Dit terwyl die proses skole en skoolbeheerliggame die geleentheid gun om hulle begrotings onafhanklik te bestuur tot voordeel van leerlinge. The first challenge pertains to financial pressures on schools. Many schools, especially no-fee and low-income schools, struggle to pay increasing municipal tariffs using limited state allocations. Die departement van onderwys in Gauteng sê hy werk met skole om hulle finansies reg te bestuur. The debt at our disposal is sitting at 583.9 million, but the budget we have is about 2 billion rands. As you can see, the issue is not about how much, whether the schools can afford or not. The issue is whether the bills are accurate. Intussen maan Mahile munisipaliteite om nie dienste aan skole wat geld skuld af te sny voordat hulle die provinsiale departement gekontak het nie. Die departement sê planne is onderweg om alle skuld te vereffen. Dit is die bekendste meubelstuk in 'n sitkamer, maar niemand weet blykbaar hoe dit werklik lyk nie. Is dit van leer of materiaal, L-vormig of 'n klassieke 3-sitplek? Dis die tergende vrae waarmee parlementslede verlede week geworstel het, rakende die berugte Phala Phala rusbank. En terwyl kleingeld die enigste ding is waarna miljoene gewone burgers tussen hulle banke se kussing soek, probeer LPs om die rusbank op te spoor, waarin 500.000 Amerikaanse dollar op president Cyril Ramaphosa se plaas versteek was. Sedert die nuus bekend geword het dat 580.000 Amerikaanse dollar in 'n rusbank weggesteek was, kyk jy dalk anders na jou gemakstoele of banke? Reken jy dis veilig om enigiets daarin weg te steek? En is daar plek om jou buit te versteek? Of verkies jy eerder 'n gemakstoel bo 'n kluis? Dit is van die vrae waarmee LPS die afgelope week geworstel het, toe lede van die polisie en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat hulle Phala Phala verslag aan die polisiekomitee kom voorlê het. Behalwe dat Oopot ernstige bevindings gemaak het teen die polisielede wat die saak ondersoek het, wil LPS meer weet oor daai rusbank. Where's the couch? And where's the leftover money counted and confiscated as part of evidence? And if not, why not? If not, why not? Because we can't be told here, Chair, to say that, no, the couch doesn't mean anything. That housebreakery was not about stealing the couch, it was about stealing the money. And the money, unfortunately, those people who were working there knew where the money was. The money was on the sofa. Everyone knows that money was found in a couch. Waar is die couch? Was this couch actually booked in as part of evidence? Because there's no pictures, nowhere. We don't hear anything about this couch. I'm asking again, almost $500,000 of money. That is a lot of money. And we were told it was stashed in a couch. Ek wil sien hoe lyk die couch. Does this couch have a hidden safe in it? Where is the couch that was meant to have been booked in? Where is the sofa, the couch?
The crime we investigated as responded to earlier, it's a house breaking and theft. Yes, indeed, the sofa, if there's a sofa in a house, it is part of the furniture, but the crime is house breaking and theft, and it's not the theft of the sofa, it's the theft of cash. Die rusbank wat die groot som geld versteek het, is blykbaar Skoonveld. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. 3 Suid-Afrikaanse spanne dring deur na die kwartfinale van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dit en ander sportnuus, bly by ons. Dis dan al van die Afrikaanse redaksie vanaand. Mooi week vorentoe. Totsiens.